batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Nsuka ya mayindu kuizaka saduswa na inzo ya kelasi ya bankindu bakibugidilaka École de Guerre ya Mbanza kimfumu Kinshasa Kintwadi na bamfumu kedi atisaka bainzo ya bakelasi ya Zulu ya kuizaka Salamina na ndambu ya Mwanda kwa kuna kizunga ya Congo Central bavandaka mingi tope makumi iya okuluta ya bamfumu kedi atisaka bainzo ya kelasi katuka na bandambu nyoso ya kizunga ya Congo Central ya Salaminaka hakuna na inzo ya nene ya lukutakano ya inzo ya kelasi ya bakibolaka Institut Supérieur de Pêche et Navigation ISNB kuna na ndambu ya Mwanda nyoso kuizaka bandela ntete na ndinga ya kuzibula kuizaka pesama na tata directeur général ya inzo ya kelasi ya ISNB pe ya tata directeur de cabinet ya recteur ya IKV ya Boma pe na manima na yao tata lieutenant colonel Giscard Luangwa yani nde mutu kuizaka monikisa délégation ya nyoso katukaka na Mbanza mfumu Kinshasa pe na tsuka na yao bisalu nyoso kuizaka salama na mutindu mosi ya mbote ngudi ya nsamba kuzaka atubila yakele mingi mambo metadila bayeke na ndambu ya est ya inti ya République démocratique du Congo yaonde mambo bakuzaka atubila kuna na kumanisa ya bau mfumu ya École de Guerre ya Mbanza mfumu Kinshasa yani nde mutu tubaka eti bantu nyonso bafweti landa mpova ya mfumu ya inti mutu kuzaka tuba ya bagina kubudilaka appel à la mobilisation na ndenga lomputu pe na ndambu na yandi tata directeur général ya ISNP Dokotolo Mpiama Mvwimba yani nde mutu zaka tuba eti na tangu yinzo ya kelasi kele kwani kuna na ndambu ya Mwanda mekanti balikena kusosa mamakesa na ndambu ya nzokande yinzo ya kele pépinière ya makesa ya inti ya République démocratique du Congo pe na tangu betena kumona pasi ya minkele bete mos pepe tulenda sala kwani minkele mekanti kana betume sadisa bana ya kelasi pasala minduki kana betume sadisa bao bakwenda mbote. Banzila ya iken kotisaka bamadi ya tupi banzila ke katulaka batomabilu na babila ngina ke bimilaka bamadi ya bakebola na ndenga lomputu les routes des desserts agricoles ya onde kele mfunu mingi samna inti ya République démocratique du Congo kukatula nsasa pe mfunu na yao mekanti banzila mingi imemanisa kuma ya imbi na inti ya beto na yao kizunga ya Congo Central pe ya keleve na ndambu kizunga ya Congo Central pe kina banzila mingi ya kufua lokola nzila yai ke kwendaka kuna na agglomération ya Kwakwa ti na planto ya Nsumbi na territoire ya Sekebanza pesa mna kukota na territoire ya Luozi nzila yango ya undeme manisa beba ya kele diaka ya Mbo TV nzila yango tama mingi ve ya kekuza zengana samu ya mekuma ya imbi ya undeke na kusadisa ve nkangu batambula na mutindu mosi ya kufanakana nkangu kezingilaka na ndambu ina bagina kulomba na bamfumu bakota mambo yango samu etiba bongisila bao nzila ina kena ataka bamadi ya mingi na baville na ndambu ya nkaka mbuta Joseph Masiala Nkandu yani kele mosi kuzaka sadisa bisalu ya kubongisa nzila ngona maboko samu eti nzila ngo bika kufuate kila bamfumu kuiza yindula kubongisa yao antubaka eti yani ndeke tatamana kusadisa bisalu yango tina nsuka belofeta ba eti kubongisa nzila ya kefa na mbote mingi samu nzila ngo kebi misaka bamadi ya banguba madezo fufu bakwanga ape bima mingi na bifulu bakebogdilaka baville. Dibuta ya tata mfumu ya kizunga ya ntete ya Congo Central mbuta Faustin Mwanda Lumbu Vital baunde mekuiza tuba ya vandaka na papier la ina bakuza katanga kilumbu ya lumingu vandaka kilumbu ya 10 na mosi ya ngona nsuka ya mvula mafunda zole makumi zole na zole na ntwala ya biziami tope kifulu bakuiza ka zikila mbuta Faustin Mwanda Vital kuna na bwala kilumbu kuna bazikila kayani kifula ni vandaka zingila ntama ve na bwala ya kwakwa bakuiza katanga yao na ntekolo na yana kumbu ya Mwanda nzau die merci yani nde mutukina kulomba na bamfumu kedi atesaka kizunga ya Congo Central mfumu ya kizunga pe mfumu kedi atesaka inzo ya bisalu ya bantubidi ya nkangu tata Dokotolo Gibando Nungidi pe mbuta Jean-Claude Mvwemba Luzamba andombaka bao eti bakuza yindula kupesa mfiu maina ya mbuta Mwanda Vital samu kubandani bikilaka kimfumu ani salaka baka mfiu manayandi ina ve ya bagana kulomba na kulandakanaka luzolo ya mbote ya mfumu ya kizunga Dokotolo Gibando Nungidi ina kena kusosa nkangu nyosa kizunga ya Congo Central bazingi
kutangila kifulu mosi yaye bakebugudilaka cohesion provinciale bakwiza futa mfiuma yango na kulandelaka diaka mingi libanza ina ya bantubidi ya nkangu pe ba mambu ina bakondaka sadila kuna na ndambu ya inzo ya nkinzi ya ledia yake na kutuba eti kufuta bamfuka ya tama ape ba mbongo ina bantu sailaka kisalu tope bakebugula na ndinga lumputu indemnité de sortie ya onde ingénieur mwana nzao die merci kwizaka tuba na papela ina nitangaka na kumbu ya dikanda nyoso. Bantu mingi kuikilaka ve mekanti yao ndeme kumacheleka na kulandakanaka bangolo pe mfiuma ina kuzaka pesuka na inzo ya iketalaka mambo ya bana bakebugilaka UNICEF ba inzo ya kilasi ya complexe scolaire ebe ya ndambu ya Banzangungu yaunde bamekuza bongisa na mutindo mwesi ya kufanakana manaka ya nzibudulu kuizaka salama kilumbu ya sabala vanda kilumbu ya 10 ya ngonda nsuka ya mvula mafunda zole 10 zole na zole tata administrateur ya territoire ya Banzangungu Lik Makiadi yani nde mutkuzaka pesa bantabi ya bamwelo nyonso ya bainzo ya kilasi yae na maboko ya directrice ya inzo ya kilasi yae na mesongolo ya tata chef de bureau ya UNICEF katukaka na mbanza mfumu Kinshasa pe bisadi ya kaka UNICEF ya kizungu ya Congo Central na mesongolo ya tata directeur provincial ya province éducationnelle Congo Central D Mbuta Jean Tshisekedi Kabaseli pe na bamfumu ya kaka ina kutana kavana Mbuta Jean Tshisekedi Kabaseli kuzaka vuta difunda matondo na UNICEF mutindu Kisalume Salamina pe na ndambu ya kaka mosi ya bana ya kilasi vutulaka difunda matondo na inzo ya bisalu ya UNICEF mutindu bamekwiza pesa bao ngolo opeluve ya kutangila na kifulu mosi ya kufanakana samba mebongisa ba inzo ya bakilasi ya bao na ndambu ya kaka mfumu pe monikisi ya inzo ya bisalu ya UNICEF ya ndemu zutubaka eti matondo mingi na bamfumu ya inti ya République démocratique du Congo mingi mfumu ikitalaka mambo ya bana ya kilasi kuna na Congo Central de Mbuta Jean Tshisekedi Kabasele pe na bantu yai ya ba makesa inti ya beto ketungaka ba inzo génie militaire kuna na ndambu ya Banzangungu mutindo bamekuza sadila bisalu yango na mutindo mwesi ya kitoko pe bana ketanga na kifulu ya mbote pe bakevumuna mupepe ya mbote. Bantsaka mutopi kuizaka buluka kilumbu ya lumingo vanda kilumbu ya 10 na mosi ya ngonda nsuka ya mvula mafunda zole 10 zole na zole na mbanza mfumu Kinshasa samne na metadila Vodacom Ligue 1 tope championnat inti ya République démocratique du Congo AS Vita Club ya mbanza mfumu Kinshasa kuizaka yamba ekipe ya Tupuisa Mazembe Anglebert Bantsaka ngo kuizaka manisa na makongo zole na mosi Vita Club nde mutu kuizaka nangu na yao ya kuizaka bandela ntete na di Congo ina bakuzaka kotisa na mimbudi ya mutopi ya tata entraîneur Parfili Miyayo mbuda mutopi na kumbu ya Etienne Mayumbu yande kuzaka nomika di Kongo ya ntete na minuta 10 zoli na Tambwadia pe na manima na yao ekipi ya AS Vita Club yande mutu kuizaka vutula na minuta 38 samba kuza kuma di Kongo mosi na mosi petamba vutukaka na dikabu ya zole tope deuxième mi-temps AS Vita Club kuzaka nomika di Kongo ya zole samu ya kuza sala eti Bantsaka manisa na makongo zole na mosi belefuza ba eti AS Vita Club yani nde kele ya ntete na Bantsaka ya mutopi bakebudaka Vodacom Ligue 1 samu kubandani kuzaka bandela yani kwiza Buiswa Nte TV tope ani Polante TV beno nya solandaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.